Hello, guys, and welcome to my second episode of my podcast. My name is Chad, and I started this podcast last week. I think last week to Thursday na ako last upload. And musta naman mo, guys? Actually, ang naitabo, I'm gonna tell my story kung saan naitabo last week. Last week is pag Friday, mas to last Friday is nag-blackout ang whole Cebu. And bati sa kaya nag-stream ko ato, and then ikalit lang siya og paong while ga-stream ko. So nahadlo ko kay, especially sa mga appliances namo, especially akong PC kay di gina delikado dyan na lang mo run out rag kalit ba. And then unsa pa man, and then naguba among gate sa musakyanan, like natangtang gid siya ang whole gate gid natangtang. So yeah, not very happy week, pero anyways sige ra man kog stream, then himo ningita og lain mga ideas how to make videos on YouTube. So anyway, that's my week, guys. So sige ra jud kog mataka onto himo video record na stream from Monday to Friday. That's what I do as my passion. So ang title sa akong podcast karon is about passion and hobby. Okay, so nangutan ako sa ako ang friend sa Discord. Di na ako musultig pangan. Nangutan ako nila like blank to kanang unsay kalahian sa passion ug hobby. Kay kanang nagstorya man mi about sa art ba, art sa mong friend, like oh nice lagi ni siya no, kanang mic siya mohimo ba nga. And then nang moto na nitubag isa nga mo manggo na iyang hobby good nya, moto na po nitubag isa nga dili man good iha man ng passion good. Moto nang utana ko nila sige kay nagstorya man kita about passion ug hobby, unsa may kalahian sa passion ug hobby be para ninyo. Moto nang utana ko nila nya, moto nini tubag isa nga pareho ra man gud na nga passion ug hobby same man gud na. Then nalupot ni comment isa nga dili man gud, lahi man gud na good. And then moto nice ni siya nga topic about passion and hobby, labi na karon nga na pandemic, dapat na agad mo gibuhat karon, di ba? Either hobby ba ninyo or yung passion. Pero akong topic unta is tulong to, so it's supposed to be passion, hobby and career. And then wala pa man ko'y trabaho, so dili lang sa ko mo topic anang about career, di ba? Kay di pa ko swito na ang tiog ng iring. So nag-record ako na karon is it's almost 1 a.m. in the morning, early in the morning sa Kadlawon. Guys, tagan kay saba na rin di mada mga bata, mga iring iro subdivision life saba kayo. So anyways, back sa tong topic. Ang topic na ko karon is about passion and hobby. So let's talk about passion. Okay, so atong una i-topic istorya nato is passion. So ano ko yung two words ng passion? It's about devotion and emotion. Okay, devotion means imong passion is mo devote jud kag time, ana mo hatag jud kag time, mo sacrifice jud kag time na bisag unsa pa. And emotion is while you're devoting time on it, you're feeling something in your heart nga shit ninduta ni wi kanang happy bitaw kay ka, like nalipay kasi mong gibuhat nga dugay kay ka na human ana nga imong gibuhat mo nang ganahan kay ka na human. Like for example, if mingon ka nga I like coffee, and then musulti po kog lain word nga I love coffee. So there's two words na lahi dito, love and like, which is mura ra nagingon ko nga I love streaming, di ba? And then I like streaming. So mingon ko I love streaming, it's like I do it all the time, di ba? I do it every day. I like looking ideas to improve my stream, searching for YouTube, asking people what to improve on. No, that's passion. Like imo dyan ang balik-balikan sige saon pa nimo magkabata pa ka, magkatiguang pa ka, di ba? And kung hobby man gani
it's like you're doing it for fun. It's like nagpatay ra kag oras. Like for example, naka sa jeep, 'di ba? Nasakay kag jeep sa una. Musakay kag example lang Colon padung Ayala, 'di ba? So, wa mo kay buhaton ana. Magsige ra kag tanaw sa imong phone. Sige ra kag tanaw sa imong Messenger, sa imong Facebook. So mura ra ginana ba? I like so ibutan na to, I like sa may lain word ana. Like ganahan ka mo tanaw sa imong phone while nagsakay kag jeep, or ganahan ka maminog music while nagsakay kag jeep. Like urag sidetrack na kita, no? So ako lang usbo na. When you speak of passion man, it's like you do it, you love doing it, at the same time you feel happy about it. Like saba na kay mga iring, diba? That's why I don't want to record. Mag-record ko na tunga sa kadlawon. For anyway, ang passion is mo dyan na imong pirmi balik-balikan. Like for example, ako ganahan ko mag-play o games. That's my passion. That's been in me for like 23 years in my in my life here in the earth. Siguro jud kog duwa, like mura na akong film buhaton sugat pagbata, like kasway na gud ko sa una nga kanang kasaban na lang gud ko sa akong mama kay dugay kay matug. Diba nga bata pa kay ko ato murag high school pa to or padung high school, because I love doing it. Like mapilde or madaog magduwa gyapon ko, bisag trastukan pa ko or kasaban gyapon ko, like mobalik gyapon ko ana. Like no one's stopping me from playing games except for my parents, or sa if maglagot na sila, di ba? Wa jud kay land choice mo undang jud ka, mapatuo jud ka. And that's passion, di ba? And for example, that's my passion, playing games. My hobby is kani akong gibuhat karon, recording, making videos on YouTube. That's my hobby. I'm not really di kay ko maingon nga kanang dili kay ko mohatag og time. Yes, mohatag og time, but kanang dili jud kada adlaw bitaw. Di para na ko nga kada adlaw ko maduwa games with my friends. I play Valorant, Dota, or any game they want to play every day. I join them in Discord, mo tan ako, unsa may duaon na to. But on YouTube, when on making videos on YouTube or recording, it's like if feel lang nako, di ba? It's like nako sa mood mag-record, mag-play ko Valorant, then ako record ko gameplay, then ako i-post sa YouTube. And then when I want to make a podcast, I think of a topic first before I make the podcast, and then mag-schedule ko og adlaw na kung kano sa ko ganahan mag podcast. If di gana ko mahimo anang adlaw, sunod pod adlaw, like ana bitaw, like ang time, like dili kanimo seryosoon ang imong hobby, like imo lang yung pampalipas lang gid sa oras. It's like for fun lang, di ba? Lingaw-lingaw lang. Ang passion man good is like ganahan jud kay imong balik-balikan, di ba? For example, mapildi kag Valorant, ka ganahan na pug ka sa mga mangitag lain paagi nga insaon jud ako pag-improve nga mapatay to nako ang kontra, insaon ako pag-prove nga ma-improve nako akong aim, ma-improve nako akong crosshair placement, di ba? Manginana bitaw, like ako, I've been watching so many pro players on YouTube play Valorant. That's why makita nimo sa akong video sa mostly makita nimo videos nako sa YouTube is makaingon ka nga kanang di man, I'm not ako naginambog ha, like nakaingon ko nga na-improve jud ko, like watching my past streams sa una last year where I play Valorant, nakaingon jud ko nga there's an improvement, and that's good for me, di ba? Because that's my passion. I want to improve on playing games, and I want to improve my stream. I want people to recognize me nga, oh, he's a good Valorant player, like bahalag I don't have a lot of viewers on Facebook. I just love playing games, diba? That's my passion. Lahi ra maguna sa hobby good kay kanang muraranag kanang lingaw-lingaw ra bitaw nimo. Like for example, naburingan ka, then nangita kag lain lingaw nga para malingaw ka anang orasa, or papatay lang gud sa oras mga 3 to 4 hours ana, or kadiyot lang mga 1 hour. And then
Mga tanang ka Chad, what if daghan gyud kog passion, what if daghan gyud kog kanang ganahan jud buhaton nga naglibog na ko unsa gid akong main sundon nga passion. Okay, so ano na siya. So, if daghan gyud kag passion, you ask yourself, not your mind but your heart. Okay, buhata tanan nimong katong ganahan nimong nga passion, for example, drawing, singing, dancing, playing games, and ana. So kanang upat imo nang buhaton. That's your passion, right? Like you devote all of your time for it. So buhatan nimo tanan kanang upat katong ipang example nako. And then ask your heart unsa man jud pinaka ganahan nimo nga if magbuhat gi ka na nga butang like grabe lipay jud kay mo, happy jud kay mong heart. Dili lang kay imong mind but imong heart. Like comfortable kay kasi mong gibuhat, like bahalag kapoy na kayo pero like ganahan pa jud ka mo padayon. And then ask yourself again like I think this is kanang okay, mangutan na kasi mo mangutan na kasi mo self like sa kadaghan na kog passion unsa man jud akong pinakaganahan, di ba? So mo to i-review nimo tanan, then sa imong final answer like don't think lang gid, ipagawas lang gid unsay ganahan sa imong unsay ganahan nimo isulti mo gina. For example, mo tanan ko unsa man pinakaganahan nimo sa upat, sa kag playing games. So mo na sundan nimo nga passion, di ba? Then the rest is ibutang na to sa hobby lang siguro, di ba? So same na kung ingon ka og career versus hobby, di ba? Naaman jud na, or career versus passion. Actually mo ta na kung title pero like dili kay ko pwede makatopic og career since wala pa man jud ko naka-experience og work nga office job. So nakasuwayan ako pero dili siya office job, so lain na sad na nga situation if mingon ka og career versus passion, career versus hobby. So I think mo topic lang ko gamay. So when kung mingon may kag trabaho, naghan man jud nga reasons nga mo trabaho ka para sa imong family, trabaho ka ganahan ka nga para na kay money, makatabang ka sa imong parents, or napakay paskwelahon nimo nga manghod, or nakikigastuan, or nakay dream job nimo ganahan, di ba? So daghan magag reasons ni trabaho ka, but magkadugay na imong trabaho, magkaboring ka because it's a stable unsay tawag ani, stable sweldo, di ba? Constant, dili gyud na mag-usab na if you do something good and then mabantayan kasi yung manager, then mahatagan ka grace, di ba? And then mangutana na sa kasi mong self nga I'm so tired of my job. And then every time uli ka sa imong trabaho, magplay ka games. While you're playing games, nakaingon kasi mong self, what if ako ang passion or hobby, ako yung mo og career? That's the biggest question and that's the hardest question of all, di ba? It's not bad following your passion or your hobby, making it a career. It's a big risk then jud para na ako. Kay first you need to sacrifice your job when your passion becomes your career, like so balik jud kag uno ana, like back to zero. Wala kay sweldo ana since wala kay sweldo, like maglisod jud ka ana at first. Di jud ko kayo makaingon nga swito anang career jud ha, kay wala pa jud ko naka-experience. Sa mga viewers diha nga nagtrabaho na and then gikapoy na ka, wa ko ningon ha nga mundang mo trabaho, like ako lang if magkadugay man good like 10 to 15 years na nakay family, di ba? At least magkalisod naman na imuhang priorities, kay na naman kay family ana, na nakay anak, na nakay asawa, na nakay bana, di ba? So you work for your family in order for them to have food, have shelter, kanan, di ba? Mga gastuonon sa balay, bayad kurente, bayad sa tubig, di ba? And then mangutana ka nakay ganahan, like na kay dream job or na kay passion nga ganahan jud nimo himo og career.
And then mangutana ka, is it not too late uh, to fulfill your dream job or your passion? Well, pwede man nimo idungan, di ba? Career, then your hobby. If muli kag trabaho, mo duwa ka games, or you do your hobby, pampawa sa kakapoy, di ba? Or nana. But ang naka kuan man gud, ang naka-risky man gud aning himuon nimo career, imong passion or imong hobby is either ma-burn out ka, or I don't know, basta kapayon ka. That's what I experience when katong nag stream ko every day. Like every day, like Monday to Sunday, every day I stream 4 hours. I think last month, basta karon to nga year. And then ako gyud giseryoso, like urag nahimo na siya trabaho gyud ako ba. Like naning jugay ko, and then gabi ko mag-stream ana, and then pagkabuntag ana kay mag-edit ko videos, like nikabuntag ana edit, then gabi na pud ana is mag-stream ko, then mag-unha-una na sa Google and Games i-stream ana. Mag-unha ko nga what if kani nindot ni siya i-stream. I think nindot ni siya nga game para aning stream. I think nindot ni siya nga game. I think I'm gonna gain a lot of viewers for this. And then after a month, urag din ako kaya, like kapuyin ako, like that's the disadvantage, I think, if mo nimo og career, imong passion or imong hobby, like like imbes kana imong hobby or imong passion while nagtrabaho ka, mounta na imong like butang na to sideline, or kanang pampahaway unta nimo ba, or panchill unta nga imong trabaho, like murag imong seryosoon bitaw, like mas times 2 ang kakapoy siguro. Kay at the same time, at first, because you're so busy improving your own self, nga saon nimo pagka maayo para mo increase imong knowledge about sa imong passion ug sa imong career. And then at the same time nga na pressure pa jud ka, like because nagtrabaho naman jud ka and anak ay family, di ba? You want to have dako nga sweldo para makasupport sa imong family, di ba? And that's not what's good ningon nga mundang mo trabaho, like para ako lang na amo na ako na feel sa una katong ako jung giseryoso ang stream, like 24 hours, like every day 4 hours stream, and then edit na pud ini kabuntag, and then pagbuntag ana ay afternoon ana I'm gonna search for games or magtanaw ko YouTube, like how to improve your microphone, how to improve your stream, how do I put filters on my own video cam, like something like that, di ba? Mga how to improve my OBS, like that. And then naggabi na nag-stream na pod, so repeat na pod, inigbuntag ana blah 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 na. So mo siya kapoy siya. So muna nga naka-risky if ay mo og career, ang imong passion og imong hobby. Pero wa jud ko ningon nga mundang og trabaho. I have nothing against sa mga nagtrabaho. They actually proud jud ko ninyo. Samot na karon nga nag-pandemic, nakaya pag po ninyo nagtrabaho, di ba? Laban lang kabaw kung mawa ra gid ni ang COVID pohon. And padayon lang dito sa tong gibuhat karon. Di ba? Mo na naka risky if imong risky if imong bahaton imong career, imong passion as a career or hobby as a career. Murag lain na kitag topic nun labot tag career. Mo dyan akong topic unta ganahan storyaan. Like unsay kalahian gid sa passion o hobby. And then mura gina ako 2 words, devotion and emotion. First is passion, devotion. Do you devote all your time for it? Like you give it like half day to do your passion. And emotion is you feel something, your heart is very happy while doing it, and that's passion. So katong ako ay correct, di lang ko mohatag og pangan sa katong gipangutanan nako nga sa Discord kung unsay kalahian sa passion ug hobby. So at least kabaw nakagamay, di ba? Ang passion is like nakinamdum na ko sa akong classmate nako pag college.
nga di lang ako musultig pangan pero sige, so Bray, shout out niyo Bray. Kabok hindi ka mo tanaw sa akong YouTube pero kusog like grabe jud kay iyang passion for architecture nga tawgon na lang gud niya iyang tawgon na lang gud siya sa akong mga classmate og boy passion. Like kanang magklase mi kanang kuan kay siya kanang mo cooperate gid siya sa teacher, mangutana gid siya nya basta maman ng klase mangutana gid mo sa teacher like insaon man ni ma'am sir kani nani blah 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 gina. Then sa mga major nga subject is kanang seryoso jud siya nani kay siya mag-research gid siya or advance gid siya magtuon pa gid siya nana bitaw, and that's a good example or for passion, di ba? Nga kanang ganahan jud ka like everyday bitaw nga magsige kag huna-huna ana nga sikag kanang unsaon man ginanako para ma-improve, you find ways to improve may nana bitaw. Like Bray, kabaw kung di ka matanaw sa akong channel sa akong mga videos pero kudos to you Bray nga wadyo ka ni shift og architecture kay pag first year gid ato grabe murag dili man ko mingon nga siya pinakananing usa siya sa pinakananing nakunilhan. Brian Vince Estrella, shout out ya Bray from Paknaan, Mandawi, usa na sa akong mga best friends sa college. Siya akong close friend ako, siya jud pirmi na ako kuyog. Anyways, back to the topic, passion versus hobby. Unsa pa may ako one story na about hobby. Let's talk about hobby. When it comes about hobby, I think it's okay to have so many hobbies in your life. As long as you're having fun, I think wala man jud limit kung dagan kag hobby, di ba? Kung ganahan ka buhaton na nimo buhatan na, drawing ka, magkanta-kanta ba ka diha, you start vlogging, you start playing one of your favorite instrument nga dugay na jud ganahan nimo i-play. I think it's okay naman siguro when you have a lot of hobby in your life. I think that's healthy, you know, dagan kag hobby, dagan kag buhaton, dagan kag kanang make yourself busy. I think that's good to have a lot of hobby. And I think that's the end of my podcast about passion and hobby. That's my own opinion. If na ko'y nasulting sayop or di mao, please i-correct lang ko, please comment lang sa comment section below. And thank you very much for watching my second episode of my podcast. I think I'll try to make podcast once or twice a week. I'll try. And then if na may ganahan topic nga ganahan ako i-share, please comment down kung unsay ganahan nga topic sunod. I'm thinking about relationships maybe. Ito, ako sure. But I'll be streaming from Monday to Friday on Facebook. Chaddy, you can find me on facebook.gg/Chaddy Gaming. So I stream from Monday to Friday every evening. Maybe 2 hours, 3 hours. Depende sa akong mood. But anyway, that's for my podcast, guys. Thanks for watching and stay safe always. Good night and goodbye.